Tupande kwa jukwaa. Tupande kwa jukwaa. Naongea. Tupande kwa jukwaa. Dancers. Dancers, tupande kwa jukwaa. Wawili ama watatu. Wawili ama watatu. Tuharakishe hapo juu. One. Thank you. Asante. Thank you. Asante, tuwapigie makofi. Asante sana Mukurweini Technical for that wonderful presentation. Wa mwisho nego sokeria andu othe ngatho aria mwetwo ni county government na mwetikira guka. We thank you the church, the various denominations of the church na inyuĩ tũrahũthĩrire nĩgetha mũtwĩtĩre aikari a Murang'a, the leadership of the teachers fraternity, NAT, KUPPET na icio ciothe hamwe na business community, nyinyi wote msikie tumewashukuru kama county government ni ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka mũcemanio ũmũthĩ wa My Murang'a Up. Na kwa wakati huu nitamuita mchungaji Reverend Captain Mwangi wa ACK Mount Kenya Central Diocese atuhingire na mahoya kama DJ anajipanga na wimbo wa taifa. Kwa hivyo nitamuita Reverend Captain Mwangi hariari atuhingire na mahoya. Mchungaji kuja hapa juu. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi si Reverend Captain, but mimi ni Reverend Peter Masharia na ninahudumu na kanisa la Anglican Church of Kenya area ya Gĩtugĩ kũrĩa Mathioya, na Our Excellency
Governor witũ Kang'ata and all the leaders arĩa mũtũtongoragia thĩinĩ wa county ĩno, the CS na andũ a security na ithuothe twĩtĩtwo nĩ governor na tũgoka mũthenya wa ũmũthĩ. Governor witũ nĩ ngwenda kuga nĩ tũcoketie ngatho mũno mũno, na deputy governor nĩ tũcoketie ngatho mũno tondũ niĩ ta mũtũũri wa Mũrang'a hamwe na aya angĩ othe nĩ tũkoretwo tũgĩthurana no tũtirĩ twakorwo twĩna forum ta ĩno, na koguo ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mũnene mũno maitho-inĩ ma Ngai ona thĩinĩ wa leadership itũ ya Mũrang'a County nĩ tondũ wa mũtongoria witũ wa goro mũno His Excellency Kang'ata. Nĩ ngwenda kũgũcokeria ngatho nyingĩ mũno 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 ta mũtũũri gwitũ nĩ Kandara no ndungataga kũrĩa Mathioya, ta mũtũũri wa county. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno ta andũ arĩa metigĩrĩte Ngai na arĩa tũtungataga Mwathani tũngĩrahĩra ũhoro wa ũthii wa na mbere wa maũndũ maingĩ in all the sectors, na noyo naguo ũkoragwo wĩ wĩra wa kanitha, ũhoro wa kuona atĩ andũ nĩ maikara wega na nĩ maikara mena thayũ na nĩ marathiĩ na mbere na biacara ciao na motungati marĩa mothe makoragwo menamo. Na ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mũnene mũno governor witũ gũtũcokanĩrĩria haha na leadership ya Mũrang'a gũtũcokanĩrĩria haha kuma pembe zote za county yetu ili tuweze kukua na kikao kama hiki ya Mũrang'a up my Mũrang'a up ĩrĩa tũkoretwo tũkĩmenyo hanini mũno o rĩrĩa tũrakorwo tũkĩrĩha ũhoro wa parking na maũndũ marĩa mangĩ. And so we thank God na ndikũhetwo mweke wa gũkĩaria maũndũ maingĩ, ngũhetwo mweke wa gũkĩhoya, no nĩ ndaigua ningĩrĩirio kuga nĩ thengio mũno. You have set pace ona kũrĩ arĩa magoka thutha-inĩ, you have really set a precedence na pace kũrĩ arĩa megũka thutha waku. Ngai akũrathime na leadership itũ ya Mũrang'a County. Rekei tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, owe ũtũraga muoyo tene na tene, nawe Ngai witũ ũthuraga atongoria na ũkamatũma maikarĩre itĩ cia ũtongoria. Tũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa wonire nĩ kwagĩrĩire ũtũhe governor witũ Kang'ata, ona ũgatũhe MCAs aitũ othe, ona ũgatũhe CS othe na arĩa angĩ othe me thĩinĩ wa itĩ cia ũtongoria thĩinĩ wa county itũ. Ngai mũtũra muoyo, ona we ũkenagio mũno rĩrĩa wathura andũ na meka maũndũ marĩa magĩrĩire. Nĩ tũkwenda kũgatha na gũkumia rĩtwa rĩaku na gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa atongoria aitũ a county ĩno. Nĩ maingĩ tũngĩrahĩra twĩ mbere yaku Ngai marĩa mekĩkĩte ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa enzi ya governor wetu Kang'ata. Na wakati huu Mungu wetu tumekuja kwa sababu ya hii application ya My Mũrang'a application. We want to give thanks to you, O Lord, kwa sababu hii app itatusaidia tunapoendelea na maisha, tunapoendelea na kufanya kazi, na katika pembe zote na sehemu zote na hali zote za mambo ambayo tunafanya. Hii itatusaidia zaidi. Na kwa hivyo Mungu wetu, pokea sifa kwa wale wote ambao wamehusika katika matayarisho haya yote na tena katika utengenezaji wa hii app. Na tunapoendelea Mungu wetu, ninaomba hata zaidi uendelee na kuwapea hekima na ujasiri, ukianzia na governor wetu na wale wote wako kwenye viti za uongozi. Mungu Baba Mwenyezi, na waombea neema yako, na waombea uongozi wako na ulinzi wako. Na hata wakati huu Mungu wetu tunapitia katika changamoto nyingi katika nchi yetu, tunakushukuru Mungu kwa sababu ya county yetu,
kwa sababu ya mambo ambayo inaendelea kuuza mioyo ya watu wako katika kaunti yetu. Baba, pokea sifa kwa uongozi ambao umetupea. Pokea sifa kwa siku hii ya leo ambao umetuandalia kikao kama hiki kaunti nzima, ili tuweze kuja hapa na tuendelee na kusikiza yale yote ambayo Mungu wetu inaendelea na tena imepangwa na itaendelea. Baba, ninakabidhi yote mikononi mwako, viongozi wetu mikononi mwako, na zizi zote ambao tumealikwa katika mkutano huu wa leo. Mungu, na uendelee na kutubariki zizi zote, na wakati ambao umefika sasa kufikia tamati ya mkutano wa siku hii ya leo, Baba, ninaomba tunapoondoka hapa kwenda makwetu, sehemu zote ambazo tulitoka, naomba neema ya safari, Mungu Baba Mwenyezi, uweze kututembeza katika neema na wema wako, na tukifika salama tutarudishia jina lako shukrani. Pokea sifa, na Baba uendelee kuwa pamoja nasi na hata wakati huu na nyakati hizi. Baba, tunapoendelea na kuchukua kandi cha uchaguzi, na tunapoendelea na kuomba kwa ajili ya viongozi ambao Mungu wetu tunatarajia ikiwa na mapenzi yako mwaka ujao tarehe 10 August next year, Mungu wetu ukaweze kutusaidia kuchagua viongozi ambao wako na maono kama vile tumeona, na vile Baba tumefurahia uongozi ambao tuko nao katika kaunti yetu, hata katika nchi yetu. Baba, ninaomba uendelee na kusaidia tunapoendelea na kuomba. Mungu, utufunulie wale ambao wanafaa kukalia kwenye viti vya uongozi, na ili nchi yetu na kaunti yetu ikaweze kuendelea mbele. Na Mungu, uendelee na kusifiwa na kuinuliwa na kuabudiwa na pia na wale wote ambao ni viumbe vyako. Pokea sifa, pokea utukufu. Tunapoenda, enenda pamoja nasi na utubariki. Na tunamuombea kama kaunti yote gavana wetu, ili aweze kupata nafuu, mrudishie the wholeness of health, ili aweze kuendelea na kazi njema ambayo anaendelea. Tumeomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amin. Na sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu sikae nasi sasa na hata milele. Amin. Asante sana. Ninajua kuna mengi itaendelea baadaye, lakini nikaona ni vizuri tuchukue the grace of God. Thank you so much mchungaji. Tumpigie makofi na tuhoidhia wega. Sasa tuweke wimbo wa taifa. Tunaomba tusimame kwa wimbo wa taifa.